tala fatu Samoa ili nei tula na woli. A whianga yei ma whaasiringa malo sila nei tula. Ai alo mai au tātou Tala Fou mai lau riti o Polinisia. Tala tuli loa mai whaamsinonga le container fo ilea na maua ile wafu mali poti ai ele official tute ia ma leo. Ia whala au whaasaina sa mawai tutonu. Peitai o le so lea na tula ia ile taimi mua o le vaenga tu atolu. Le olo mo lia e so o tanga ile na fo I pusa o loa. Ele ite ena e leo ia le talo sanga tatala itua a ila tone to tolu ma ufa peona tali ai ele fionga le famsino justice fepulea I Roma ile taya o le so ma watu nei I le aso lusul fa ma sino fepwani e tula ia ila tone to tolu mo le famasinonga o le totolu e au fiai Robert Mackenzie ma le isi to alua o le lii ma le tamaitai o le solusul fa fepwani le tula ia Vala wela la tomta upu petai ua polo ia ina ia mulmulta ia tutunga ia po ai inga fo e masani ai pe o tau fio la to tusflau ma ia inofo anga po nuu le upolo ia al famsinonga e tali mawai le asolu sulfai to vala wela la tomta upu. Inisio tala. O whaamaunia mai le kabinete le saini ai o ni malienga silua I le vā o mtanga luenga o le soifua maloloina ma le company American Service Limited o nei malienga o le ama whaiei o na awina atunga singasi mai Samoa o whaamaunia I la lor polkalamere malo mo nga singasi awina atu I fafo mo tonga fitinga I whale mai e lua le e unitia le ua whaupopoina nei o whale mai o lo o awhia I nei malienga o le Artemis Medicare Service Limited ma le Fortis Hospital Limited o le polkalamere nei mo nga singasi awina atu I fafo o tele tausanga o whaatino ma o lo o whaau au pea o ni usila ma initia o isi atu nuu ia e lua o lo awina atu iaia tātou ngasi lea ufa amaunia e le mawhai o na tonga fitia I Samoa nei o le saini ai o le nei malienga o le ama whai ai lua o na maua isi au nanga ma tonga fitinga whaupopo lea ele o mawhai o na whaatinoina e whale mai o lo o ngalulue whaatasi ma Samoa I le taimi nei. O toi foi mai ai I Samoa le pale o le tausala o le Pasifika talu o na soso o lava manu malo. A tātou tausala o lo o malanga atu e tau wā I nei tau wanga titele. O le sa ilia lea o se tausala la le le Pasifika. E pei o na whaapale I nai le tamaita o li tara lo male lani Eremia Allen. E le tausala o le Pasifika. Lua o lua tolu lua o lua wha. Le tamaitai o fuatino moi moana sa fatu o shrinki. O le pole sa tua na ina tia nei a savalo Februari lua o lua lima. Na whaatau no I nai le nei tau wanga tele. Ma sa whaamawina ai le tumu o lea no fuanga sa fatino ai. I le lolo fiatu tangatanu o le atunu Solomona. E moli mawina lea whaamoe. Ai le ngata fo I honi arai Solomona. A le fia awhio tangata na mai mo atu I lunga o penga ta whainangi. E tapu wa ai matalo si e tamo whainga. A lato sui tau wā. E tō waruta mai taia sa tau wā I le nei tau sinionga. E pei o na iei le tau sala mai Tonga, tau sala mai Papua New Guinea, o le tau sala Amerika Samoa, tau sala a Solomona, tau sala Kiribati, tau sala Nauru, tau sala a le Cook Island, whapea ima le tau sala o Samoa. O Special Awards, pei o le People's Choice Award. Le na whamanu iei nai le tau sala Tonga, o le Miss Personality, na avele e le tausala mai Amerika Samoa o le Miss Photogenic, na avele e le tausala Samoa o le National Tourism Award, na ave e le tausala mai Amerika Samoa. O whailonga nei, e le ta ua whaatasi ma whailonga au tūpo Main Awards, le a olo o tongi I ai whamasino mo le tauwanga, pe o le Best Traditional Attire, Best Sarong, Best Talent, whapiai ma le Best Interview. O whailonga nei, lea e tongi I ai le tauwanga e sa ili ai lo si tausala fo o le Pasifika. O le whaatulanganga mai le tūlanga wha, se ia o mai le tūlanga mua. Po le tausala fo o le Pasifika lu o lua lima lu o luono. Lea wasi e mai le tausala mai Cook Island I le tūlanga wha, po le fourth run-up. O le tūlanga tolu o le tausala Solomona. Tūlanga lua o le tausala mai Amerika Samoa. O le first runner-up o le tausala mai Tonga. Ma le manu malo po le tausala fo o le tausanga le nei lua o lua lima. Le tamaitai o li tara Yeremia Allen. O le tai au le whawea o le a ua whaamatu mai ai. O le atau nuu mai ele tātou sui tau wā o le tausala fo I lea. O le Pasifika lua o lua lima, lua o luono. Ua lipotia mai Amerika Samoa le angi ai o le finangalo le whaipule o le tūmalo tuala tai.
Le fionga awanga fono vai manga maiava. Il felo inga le moto faipule. Amerika Samoa le songa fuatalua ya stolo februari. Ina ia fesilingi alo ia le malo Samoa i se talala tamai o le susu engo le maliu. O le tamai tai profesa mai Amerika Samoa Dr. Caroline Sinavayana Gabad. Ile lipoti le Talane News mai Amerika Samoa. O le fontanga le almoto sui o le asonga fuataluai e tai fono ai awanga fono le House Public Safety Committee na ia sauna o Gabon o le Amerika Samoa mai te tauna fasilingia se whamtalanga i le tūlanga o iei so enga o le maliu i Samoa. Ai te tau ona wha awala tu le fasili ia Samoa mai le tamaita i konkalesi. O ta ua e le lipoti lava lea le tala nei o i inae avantua i se papolenga i le maliu wai o Stasio Tina o Amerika Samoa. O le tamaita i profesa mai tutuila na mawatu le mauto le tamaita i tustala Samoa ia pari i sia fikal. Ua maliu le masina o meo le tausanga taluai. Ma ua moli ai pali i le fasio tangata e so tanga le maliu o Caroline. Ai o tau fia i pea pali i sia ile fale pui pui i tan malala e tali ai le taimi o le nafo i mata upul fam snonga. Wa amatai nei ona ta pena le saini ngā lima al vaenga tū ma oti e whaaleo atu ai lo lato le fia i le tūlanga o iai le taitainga o le malo e le vaenga wha upu whai a le wha atua i le atua Samoa ua tasi po le fas. O le saini ngā lima lea ua mōli mawina mai le tāpenanga po o se petition. O le wha moe fia mōli atu i le fionga le whonga whetalai o le mota. Pali i li o ta eumaspa au male pale mene o Samoa i le taimi e toea e ai le fono. O ta ua mai fo e le sunga meilin e le o se saini ngā lima se vaenga wha upu whai. Ai moso se tangata lava e le o fia i le tūlanga o iei nei le taita inga o le malo e se taita i o le ai se wha tuatuanga a le toa tele o lana vaenga wha upu whai po le fas. O le fionga le tamaita i pale mia fia me nao mimta a whaolo tū mau lava le avea ai ma pale mia o Samoa. E ui wa whaatea ese lana vaenga wha upu whai mai lona tōwhinga taitai ma ua le toe ta ua foi o se whaipule o le fas. E to alima i si tū malo, ua le aini o lato whaipule i tutonu o le fas peitai. O lo atoa lava ka peneta, a le fionga le tamaita i pale mia na te taita iai, le whainga malo o le fas i le taiminei. Ma ia fola e le fau le whainga, o le taitai e se minority o se malo. O se whaupunga, o lo o te ena e le taitai o le fas le sungala auli al mali e toa pula tai vau. Sauno ai la auli, e le aile ai lava se mea whaapena ua tupu i malo te teleo o lava ia Samoa. Vanga na ai taimi o tapuni le parlemene e ai se caretaker government. O le vai aso taluai na whaanga solo i le saini ngā lima i sawa ima le vai aso nei, ai ua whaapena fo inu whaanga solo le saini ngā lima i le motu nei o upolu. O isi mata upo o ta ua le tāpenanga leo le saini ngā lima. O mata upu sa fola e le fasa o le ipale mai e taʻitaʻi le malo e pe o whanua. O le pālota mai o tangata Samoa i whawha ma le teuteu ngō swing o le whaamai. Pei taʻi, o le aunga lavo le saini ngā lima o le fasilingi ai, o le ai o sa whaatuatuanga e le fionga le pāle mia, to e le ai sana vaenga whaaupu whai, whaatasi ai maisi i tū malo o le aini o lato whaipule e to tonu o le fas, o le saini ngā lima lea e mō Samoa atoa e le o se vaenga whaaupu whai. Tara nā mai lau le tio polenisia, manu ia tauru manga o le nei aso.